Li kantûna Efrînê çandinî û karê di baxçeyan da ji derê serekeyê ji bo deremeta xelkê. Kûpiraniya gelê Efrînê û bi taybetî jin di çandinê de dixebitin û dewera jiyana xwe dikin. Jinên ku di baxçe û çandiniyê de kar dikin bi hemû karên zeviyan radibin. Ji çandina tovan da bigire ta avdan, axşîv û çinînê. ستون بخود چاندنه بخود خوشه لانو فیده پرجه دبینه هوینه تجه دخه مثلا ام دچینن از خو کد خو ام تن ام در کات موسم ام درف کن ام دبن مول تری مولی معجت در هین زداتر ام ددن مایرد خو ام تانی دفروشن جی خرجلقی ما مولی نظامی جت در ام حشق دکن منی جوستانی جی را دکن جه هوین جوستانی که به خود را ای چاندینه بچینه خود را جمولی گنده خلاص نوبه روكي عليها كنا عم تنوفستين هرومي عمل نوفنا عم خدريخة ما قلتش شوندية بعجن راش بعجن سور بيبار خيار ختي ملوخية چه خضرة هاي ما قلتش شوندية او عم خدريخة عم روي دراف كنا عم قلتش تي دبن مال عم جيت تشتي خو جاراكي ماله خارن چه خارن دبه Jin ji ber hemên baxçe û zeviyên ew diçînin pêdiviya malbatên xwe yên rojane ji zebzeyên cuda peyda dikin. Jinên di çandinê de dixebitin û piştî dabînkirina pêdiviyên xwarinê ji malbatên xwe re berhem û zebzeyên zêdeyê hewceya wan li bazarê difrûşin û bi nirxê firûtinê kelûpelên pêwîst ji çarşiyê dikirin. وارن كوسر سادي بامي بحفصتي لبك بينسدي باختانيس حفتي ببيت مول شوندي اوينا ودنا يا جماعه سوق الهولا ذكر ماوينا بس تشتمن مكفوله تشتمن بوك او في خطوط او في بريو المول شوندي بيبار يسود بعجون لبك بامي بطاطا ذكر بيبوز سوق الهول تزوني تشتري جماعتنا يا بنادور هادو فروشهم اي زيدا بمول واي زيداري كي ممكن حقيقة نون حقيقة غوز تزوني حقي مصروف حقي شاكر تشتي مول تزوني ام ناحا وجي ام دارم جام كاش دام دبر تevî rewşa şer û dûrpêçê jinên Efrînê devera jiyana xwe dikin. Yek ji variyên ku devera jiyana xwe pê dikin, karê çandiniyê li baxçeyan e. Ku ev kar dibe xwedî berhem û diçe bazaran jî, ta ku pêdiviyên ciyanê biriyê wê were dabînkirin. Newrûz reşo, dengê Amerîka, Efrîn.